Ja sam Ema i u današnjem videu razgovaramo o potencijalnim instrukcijama koje farmaceut može da da pacijentu na engleskom jeziku u apoteci. Video će teći tako što ću ja izgovoriti rečenicu na srpskom, zatim njen prevod na engleski i na kraju vam ostaviti par sekundi kako biste mogli da ponovite tu istu rečenicu na engleskom za mnom. Hajde da krenemo sa prvom. Napisala sam vam uputstvo za doziranje na pakovanju. I labeled dosage instructions on the package. Uzimajte 2 pilule 3 puta dnevno. Take 2 pills 3 times a day. Uzimajte 1 pilulu nakon svakog obroka. Take 1 pill after each meal. Uzimajte lek za kašalj pre spavanja svako veče u narednih 7 dana. Take the cough syrup before bedtime every night for a week. Mažite kremu na mesto osipa dok istina nestane. Apply the cream to rash until it disappears. Ne uzimajte ovaj lek na prazan stomak. Do not take this medicine on an empty stomach. Ovaj lek treba da stoji u frižideru. You should refrigerate this medicine. Ne uzimajte ga sa mlečnim proizvodima. Do not take it with dairy products. Treba da ga rastvorite u vodi. You should dissolve it in water. Treba da ga držite podalje od toplote ili sunčevih zraka. Please keep it away from heat or sunlight. Trebalo bi progutati celu tabletu. Ne treba da se otapa, niti treba da je žvaćete. You should swallow the whole pill. Do not allow it to dissolve in mouth and please do not chew it. Hvala vam, nadam se da vam je ovaj video pomogao.